APR FC isabye CAF ko umukino wayo Champions League utabera i Kinshasa, ariko ikibazo gikomeye ntabwo ari gusa impamvu APR FC yabivuze. Ikibazo abenshi bari kwibaza ni iki: ese CAF irabyemera? Ese iramutse ibyemeye umukino wazabera hehe? Kandi ibi byose nanone bishobora guhindura iki ku rugendo rwa APR FC by'umwihariko muri Champions League. Uyu munsi rero ndabagezaho ibizwi kugeza ubu, ese impamvu APR yafashe uyu mwanzuro wo gutanga ubusabe bwayo, ndetse n'ibishobora gukurikiraho nyuma y'uko APR yaba yemerewe cyangwa se yahakaniwe. Ngira ngo niba ukunda ikipe ya APR cyangwa se uri umufana wayo uyishyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndagusaba gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo nawe ubashe gusobanukirwa ese ibintu bimeze gute, niki cyateye APR gusaba, ese ubundi nyirizina niki cyihishe inyuma y'iyi match. Ngira ngo benshi bakomeje kugenda bagarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagusuje rero ndetse ngo haye ikaze aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, ndetse by'umwihariko waba warakoze subscribe cyangwa se utarayikora, ngusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ngira ngo tugiye kugaruka by'umwihariko ku makuru arimo kugenda avuga by'umwihariko ku kipe ya APR FC by'umwihariko muri Champions League. Uyu munsi rero dufite amakuru mashya cyane cyane areba APR FC n'irushanwa rya CAF Champions League, ngira ngo rizaba muri uku kwezi kwa 9 hagati y'itariki 4 ndetse n'6. APR FC rero izahura na Les Aigles du Congo, ni ukuvuga ngo ikipe muri Congo mu jonjora ribanza, ariko kugeza n'izi saha hari ikibazo cy'umwihariko ngira ngo kigaruka ku ahantu umukino uzabera. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bigarukaho mu buryo butandukanye, ndetse APR nyirizina umutoza wayo Taleb yemeje ko ikipe yamaze kwandikira CAF isaba ko hashakwa ikibuga aho kujya gukinira i Kinshasa. Ese niki cyabaye? Ngira ngo reka tubanze dusobanure ibyabaye. Mu minsi yashyize nibwo APR yatomboye Les Aigles du Congo, ikipe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu jonjora ribanza rya CAF Champions League. Kugeza ubu gahunda yari ihari nuko umukino ubanza wari uzabera i Kinshasa hagati ya tariki 4 ndetse na tariki 6 Nzeri, ni ukuvuga ngo muri uku kwezi kwa 9, ariko APR FC ntabwo yifuza ko uyu mukino wazabera i Kinshasa. Ese byagenze bite? Mu by'ukuri rero umutoza wa APR FC yavuze ko ikipe ifite impungenge zijyanye n'ubuzima ndetse n'umutekano, ariyo mpamvu yasabye CAF ko bareba ahandi hantu umukino ushobora kuba wabera. Ngira ngo zimwe mu mpungenge umutoza wa APR FC yagaragaje, Taleb yavuze ko bafite impungenge ku ndwara ya Ebola ndetse n'umutekano mu gihugu. Icy'ingenzi hano rero nuko ibyo ari impungenge zagaragajwe n'umutoza, by'umwihariko ntabwo ari ukuvuga ngo CAF yamaze gufata icyemezo cyangwa se CAF yamaze kubemerera ko bakinira ahandi hantu. Ese mu by'ukuri koko ni ikibazo cya Ebola cyangwa se ikibazo cy'umutekano mu gihugu, cyangwa se hari ikindi kintu gishobora kuba cyihishe inyuma y'iyi match ya APR? Ngira ngo nanone hari abakomeje kugenda babona kiriya kibazo, bagakomeza kugenda bakwirakwiza inkuru z'ibihuha bavuga ko APR yakomeje kugenda ihakana, ivuga ko itifuza gukina n'iriya kipe. Ngira ngo by'umwihariko benshi bagiye bavuga ko yagiye yitinya, kandi siko bimeze. Abantu benshi bakomeje kubyibeshyaho rero. Ngira ngo nubwo APR yasabye guhindurirwa cyangwa se gushakirwa ikindi kibuga kitari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ntabwo bivuze ko ititeguye umukino, cyane ko APR yatangaje ko abakinnyi bayo bakomeje imyitozo nk'uko bisanzwe. Ngo rero nubwo APR yatanze icyo kibazo, CAF niyo ifata umwanzuro wa nyuma, cyane ko ari nayo yagiye igena aho imikino izagenda ibera. Ese igihe CAF yaba ihakanye cyangwa se yangiye APR ko icyifuzo cyayo kitagerwaho, ese byagenda gute? Ese APR yava mu irushanwa? Ese APR yajya gukinira muri Congo? Ibyo ni ibintu benshi bari gukomeza kugenda bibaza, ndetse by'umwihariko abafana ba APR, ndetse by'umwihariko benshi mu bafana ba APR bakomeza kugenda bavuga bati ese nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko APR ijya gukinira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ese nta kibazo cy'umutekano ishobora guhura iyo nacyo? Cyane ko by'umwihariko ngira ngo benshi barabizi ko igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari ibihugu bidafite umubano wabo, ngira ngo urimo agatotsi, benshi barabizi.